Pemirsa Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Bali pacang ngewohin pemasangan piranti papan pengeling-eling ring Gunung Batur Kintamani. Sili tunggalnya pengeling-eling mangdene wisatawan sani mendaki stateng raksa kesucian miwah ngingihang budaya lokal ring Genah Irike. Kepala Seksi Konservasi Wilayah 2 BKSDA Bali Sulistyo Widodo Mausang pai ketandane sayu waktin nyani sampun masang makata papan pengeling-eling ring Gunung Batur nganggen kalih base. Daging papan pengeling-eling inucap wenten indik baya kebakaran mangdane nenten ngutang lelu ngawag pengeling-eling ritat kala mendaki mangdane stateng raksa kesucian ring Gunung Batur. Asa punika taler wenten taler papan sane kepasang mendaging informasi indik Gunung Batur. Kauningin ring warse sedurung nyane taler sampun kepasang mekatah dase papan sane weda ring mekatah genah sekadi nampek pura Pasar Agung puncak gunung saha Black Lava. Kelanturang ring warsane mangkin karencanayang masang malih papan pengeling-eling ring Gunung Batur antuk ngicen pangruhan miwah penyobiahan majeng wisatawan utawi pendaki utaman nyane sane mapaiketan sareng bayu kebakaran nenten dados ngutang lu ngawag turmaning stateng raksa kesucian miwah budaya lokal ring Genah Irike. Sulistyo Mausang daweg pandemi COVID-19 ngelimbak ring warse kali-tali kalih dasani lintang mangkin Gunung Batur kantun katutup anggen parikrama pendakian. Selami metutup makata petugas BKSDA tedun langsung antuk nyaga ring Genah Irike nanging kanton wenten kepanggih krama miwah wisatawan sane mendaki ngelintangin margi lianan nuju Gunung Batur. Punika mawinan pai ketandane stateng nguduhang majang samian angge mangdane nganutin becik kewijakan pemerintah inucap. Pamekas majang pemandu Sulistyo ngaptiang mangdane maprekanti becik tur nenten nerima wisatawan sane pacang mendaki selami Gunung Batur ketutup. Indik wenang mungkah malih Gunung Batur anut saking putusan Balai KSDA. Dayu Swasrina Bali Pos.